Dede ou mwen pen ou babam. Tout ekraze mde ou mwen pen sa ou babam, dede wap gonfle. Map gonfle? Kike map gonfle ya? Mwen do sa dede wap gonfle. Map gonfle? Mwen wap gonfle. Eme bob map gonfle? Eme dezi moun bab bon nou? Dat fel bab bon. Bon, ou get an semente si mba ou lò manje la mou e? Sa e pa manti we non. Eme dezi moun? Seman mwen ti yo, la pi ap tobe mwen ti yo. E kwa ou diye seman? E kwa ou diye seman? Koman we ti el de? E avek lalo? Wapye lalo e bi nou fwe to? Mbe dede, sa mwen la metaye non. Eme metaye nou mbal pre to wapye lalo? Dede pi ko bam fon non. Ma foutou mde nou semente ou be manje pe? Ou kon samdi ala ou get ap ti. Eme aye nou nou? Mbe dede piti tou, mi ou seman we ti yo el de. Eme ou pa bezwe pe yon? Mem si sa de. Eme ton mwen apre diye seman pou? Map tan nou. Papa ki devite yo diye? Ou de ton ti kalpe, yal ka he fwet li pou kale mwe ti e seman. Ou pa kon twop? Ou de ton ti kalpe. Ou eme semente twop? Pou ki sa nan deke tap di lo ay boulo la? Bon, pou ki sal te ven seman. Pou ki sa la? Ou pat ka ou bam ti kalpe. Ou eme semente twop? Sou te bam ti kalpe. Diye di bo? Mbale diye seman? Ou met un ti lui. Amwe. Mboko bono e sep ma fev? Fos alye, en di pe bavan. Ame map si men brasou. Amwe 300 map so di yo. Mbavil kale bi. Amwe. Ou foute me semente twop? Ton ekraze mde de pou ba mou kon makase de do. Pas grand histoire.